Ki Khubor Ka Bate Se TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Ubre belatip kerteng kemusacin Rajput ula Pynïap ya kalok jong u kritika sen. Pat Hadien kata ula kelanya ke Miet jongka dan ke blanket baru Thiah lang hasenda jong ke Metïap armit genti. Keriga jingja keraja hagaya tri nagar hab hopal. Ula Pynïap ya kalok hagar penyotrik ujulio Hadien belami ke jingania ke bejur hapadeng jongki arngon. Usacin udah ubre baklam kam klem jam kat bakalok jong upat ketere hakoi ke company man bakalok wantre usu subas ni yaka baru suba bakadanjingan day baru try jong company ba aikam yaka kum ta hakate kesngi habakawan pai shaye na jakatre klami ke jingania ke baklut bah haparing jongki badai hakata kesngi ba uksi hadu bakandayap kipulen kliat ho bahadien belada Pynïap usacin Thiah alang bat ke Metïap kalok armit kenti bat hakate ki armit usudi bhorbet yala die berlat na kejingtiang Kamadin ula plai kata kakam ba ule hau parlok jong u anuj hak bandingkong u anuj umnget hendai de Hadien bo yai beteng banyak tho ya kaju shi kaju u anuj ula pentep syaki pulen habaki pulen kiwan poi ha kata ka yeng bagi sawai kilap shisha ya ke Metïap jong kritika ka belajan pon kini ki syukurim kelia syong ya salang lalai snam shiteng AA Usacin uday na sironj kebadan Havidisha Hendri lawan sa langno bat kritika syagaya tri nagar mentala khandai benai AA. Kipulik lekam yu balik Metïap pat kilap hak benle ke postmortem. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.